And the Emmy goes to Adolescence. British crime drama Adolescence was the big winner at the 77th Emmy Awards. The Netflix series won the Limited Anthology Series or Movie categories for Outstanding Series, Directing, Writing, Supporting Actor for Owen Cooper, Supporting Actress for Erin Doherty, and Lead Actor for Stephen Grant. I'm just a mixed-race kid from a block of flats in a place called Kirby. So for me, to be here today in front of my peers and to be acknowledged by you is the utmost humbling thing I could ever imagine in my life. Seth Rogen, The Studio. In the comedy categories, The Studio was the big winner, taking home 4 Emmys, with Seth Rogen winning Lead Actor. I've never won anything in my life. When I was a kid, I bought a used bowling trophy at an estate sale. And my parents were like, yeah, that's a good idea. You should probably buy that. And returning to the stage for writing, directing, and outstanding comedy series. It's getting embarrassing. I really appreciate it, in all honesty. The Pitt. Medical drama The Pitt won 3 Emmys for Outstanding Drama Series, Catherine Lanasa winning Supporting Actress, and Noah Wiley for Lead Actor, marking his first Emmy win. To anybody who's going on shift tonight or coming off shift tonight, thank you for being in that job. This is for you. And the Emmy goes to The Late Show with Stephen Colbert. The biggest standing ovation of the night went to The Late Show with Stephen Colbert and its win for Outstanding Talk Show. You only truly know how much you love something when you get a sense that you might be losing it. And 10 years later, in September of 2025, my friends, I have never loved my country more desperately. God bless America. Stay strong, be brave, and if the elevator tries to bring you down, go crazy and punch a higher floor. ¡Woo! En medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, llegaron a Puerto Rico 10 aviones de combate F-35. Avistamientos sobrevolando distintos pueblos alrededor de la isla. Estos aterrizaron en la antigua base Roosevelt Roads en Ceiba, hasta donde llegaron varios curiosos, en su mayoría amantes de la aviación. Soy fanático de los aviones militares, etcétera. Tener esta gran experiencia de, aunque sea de lejos, pues poder ver los aviones. Como fanático de la aviación, ¿qué es lo más que le llama la atención específicamente de los F-35? La capacidad que tienen de despegue vertical. Es una tecnología súper avanzada. La capacidad que tienen para girar. De distintas áreas de la isla, curiosos llegaron a los predios de la pista para apreciarlos a distancia, pero según nos comentaron varias de las personas fuera de cámara, muchos estaban con la esperanza de verlos despegar. Vinimos a traer al nene porque le interesaba venir a verlo y tuvimos la oportunidad de venir a ver esta belleza que se está dando aquí en Ceiba. Ellos hacen práctica, pasan, se ven preciosos. Mi papá fue militar y pues... El arribo de los F-35 ocurre tras la visita sorpresa a Puerto Rico del secretario de Defensa acompañado por el jefe militar de mayor rango de Estados Unidos, y la cual los ceibeños ven con buenos ojos. Hace varias semanas se han registrado movimientos de transporte militar, helicópteros y otras aeronaves en zonas como el sur y oeste de la isla.